pandai ulama nepedang menit yang le ada garik akidah aswaja pandai daerah Aceh dapur sahen itikat bangsa bekle cerita nyawa meklek dan roh habis agama dicuca nasib bangsa tanyo ubah biro nyutan usaha roh dengan doa beta tinggal kudo kean cuco sayang nang roh anco binasa partai daerah Aceh na ada gare banken ulama Aceh musuhan maju barang dino bukan agama partai daerah Aceh bermetule sabelang dada tak perjuang sampai mati pansikak kafan sabah kerendah indah tu kepemajuan dengan agama dan ilmu serta afwah ulama kena bangsa